Pamenekat an Yusuf Yesus in kanan tabu antelen henati hitnen wisneno in aan. Nanete kanal YouTube kabi GKI uap meto at onen. Amo wisneno tabu antelen henati hemnen ho aan. Amake mokai henati hemiswiten hai enonekam hemnen mamitain ho aan. Amin. Aan tabu i inakan nak tasniku kitlalan monik. Masmur natun mese bonubam ha. Ay malaki kiustake elanu ma elaten. Oni kalau isneno kan pesi no kitfa. Leka hit musu an laban kit. Oin on an ornan kit nobahonis. Natun sintoas masin maunu le antin. Bay manekat alaki sit PKJ nakan natunu woham ha nahan nakoni au kisolanan anbi au kotik au tamis usneno in manekan ma au umkak lalanane na hinunok susat nukat kan mu ifamiusine mes usneno an topu kau talante au malin manekan usneno antun taku kau mau nekat an malin. Bay manekat alaki sit i an honekit etatena usneno moit alekot niukit talante tabu i. Kalau hitaim sona hitasniku hitlalan monik hit of tamkak lalan lenahinu nok fatustuna menas nahas maufino hit baikotitani nane kana tuin fahit beik ahit matanek besna tuin usneno an hakenokit. Mafefa ne Daud an tuisit pules i an saksi manatonak to Israel amsa an tamis usneno manekan an bisin monin. Na tuin lasinane in Haman ma an tutit to Israel he an pules abal balat kanan. Inak niyo to Israel oni aim hahit tak naib usneno. Na tuin in kana fitin kitfa he musu an laban kit. Kit on lekolo lenafit non nako aliut akleot nane natfek mahit tafit nok usneno tabu inabe apkit henati hitaim sona hitatena usneno in moit alekot leka hit ane kana pune hit luli kananes hit manu anmat mes usneno menekan kana saitan kit. Amin. Kesamniken hem like, subscribe mambatinwani niwi ambiansin. At onen. Amo isneno himnen milali ho aan. Am fekay nektenang feu. Hehemo emituin sa lehimnen mamitin milaljan. Amin.